Abacamanza n'abunganira abaregwa bakoze imyigaragambyo arije mu murwa mukuru wa Algeria bamagana icyo bita ibura ry'ubwigenge mu butabera. Binubira ko igihugu gisubira inyuma mu bijyanye no kwishyira ukizana n'ifungwa ry'abanyepolitiki. HCR ivuga ko impunzi z'Abanyasudani y'Epfo hamwe n'imiryango y'Abanyasudani muri Sudani bakeneye inkunga nyuma y'imvura nyinshi n'imyuzure yabanjirije amazu. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko inzoga zongera kugurishwa n'ububari bukongera gufungura mu gihe ingamba zafatiwe virusi ya corona zorohejwe. Cyakora byabuzeho gato ngo amashuri yemererwe nayo gufungurwa. Abanyalibiya bigaragambije bamagana abarwanyi bafite intwaro mu mujyi wa Tajura mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Tripoli. Abantu byibura 3 bishwe, abandi benshi barakomereka. Naho muri Zimbabwe izindi nzovu 12 zapfuye. Izimaze guhitanwa n'uburwayi zose hamwe zimaze kugera kuri 34 nk'uko abayobozi bashinzwe amashyamba n'inyamaswa ziyabamo babivuga.